Kador bas nong thamai, rai madan kerdam, minda kasingi klapen ko buram yu samla Ivanshan nongrum, ubla wanra buram tang ya kasnong Henry ka district hibaro kawai, da ka jingla jong uban pay shadu ka kerdan ka baar, na pedeng ki arpungun pala paw ka result SSLC arhajapusan, kabla penmi da ka embos. Ka jingle buram jong ka dobars nong ka day ka dak, ban pen paw ya ka jing sngau sorong bat ka jing kemen halor ka te ka jing job jong samla, kabalong ka nuksa ban ay men siyem ya ki way pat ki samla, ba kentre shitom bat long kabala kloy ban wanra buram lingba ka kampuli puthi. Usamla Ivanshan nongrum, uday ukun jong ka kong Rosemary nongrum, bat uba walking lamari, nakasnong nong thamai, raj madan kerdam, Riboy district ba utay usamla, ulay kon ya ka examen SSLC na Sacred Heart Boys High Secondary School, Shillong bat lingpa ka jing tre shitam bat ka jing minat jong u ulay yoru ha ka kerdan baar jong ka top 20. Ha ka te ka jing lang pen ko buram yo te samla la sakhi lang do uba Cornelius lalu unong tho khubor ka jela bat usamla rangba na ka te ka shnong kum ukongsan ha ka jing don lang uba Rishan nongplu Perlus Mauro rangba shnong Kong Jeresina Mukti, President Sengkemi, Teman Basan H. Karsan, Bat Teman Basan H. Karsono, Nelor Kikun Samla Jong Kashnong, Kibala Wan Man Ai Jinkershan, Bat Jingero Yu Samla Ivanshan. Kani ka jingla Jong Utay Usamla Ban Poi Shido ka Kerdan Baar, Hak Result SSLC, ka longru ka jingjob ka bakraw bat ka history ya ka shnong nong thamai rad madan kerdam. Long wan ala ka dege bareru ande long ka bakraw ka nege dege si ba sa jikan mau banak lang ki jog shnong thamai ki burom mepi lo ka jingora ki ka ne ka nam burom me shnong ka tau tenga IT ki gane to ri to sumar kan mau wanang ne sikmat ba kane kene tang ka jing sang just a beginning ha ka jing ujung pi she step up ila poe kene katan te rai rang ba bu jimu ka jing pi ba kane ka jing ai subha ese ka shnong nama apply ni be ate jile ka bakraw na kam ta kala wei jong ka jing pi te ri sumar kan dong eka kan mau kana ne sikmat bu pidang tresh tom shu kan ka pidang la shu ban ra e kanam ko burom na ta kasnong mai ba ni sen ni ti semarang baro la ai kemat kya ne lum lang kum ne bat nga ai ro ka jing khlei na ta tambah senang sini chief guest sini bat baro ki nang ilang ka senang sini bat inang senang sini bela dan kemensiam ka ba sebun pat ka jinsur la penlongi kene ka program de ngaku bleiru ya baro kinong senang na kunta kene program de kenya konsep yang kuat makaran sekarang kumno ngala ban poi sekane ka thom long kum ka jing kentu lam ki para samla ki bersong kene ka senang Hakashis ni karukum krekot juga kamda day tan wet ban na krek kata kata ne kasyong hakajing kwa juga si hakajing sisa dengan kwa ban krekot na krek dengan kwa yang krek mendai re ban penbori lade tangba da pidang kata kajing temu pin kwa ai dalade kata kamensik kata kajing tik kandan banyak pi ban krek de pide ban go ya kathol bat pin sak krai lahi bat de ban long kumba la ong chief guest ni de ban long ibas murid bat kajing minat hi ka bade ka ba la ban rabingi brush kanu kathong ru la ra ka de kam kalyang ka pule puthi na kalyang ka karyang ka e ru de tang kini kijing kentit ki bang aku abangnya samlam jadi para samla juga tangkum ni kendak sangat boleh siwan alai kai lalu dang ring adu udara san udara ramba jadi kita
yang berdaya pi mau pinong beliau berdiam macam perang habis jemput dia tonang ya beliau udah rekat yang berdaya pi rekat ini pi rumah senong mi kilopang ya aku beli kerja nak berdaya pi pinang sanang roy pinang yo kamet aku bakal dibaca buat kunjung ini bagi kerjanya pi pilong pi ukun samla jo kat senong nak maju unang botar ya kejemput dia nak ditompi Kodi layang, hagen banyo ya hagen kusion, dak kerja fresh kam bujungu, dengan kerman kan, bah kene kumai lay fresh kan, bah kade tak kajing sedang, te kanong kum kata kajing mai pang, ya dikun semla juni, anuksa ya dikun semla juni, dibilang buat haden, nak kopor, iban sian dan dia tang hak second kusion, dengan kerman bah, diwepat dibilang buat haden. Lah, koi no sya ka first position. Ikane gede ba mangi lang ni do ni thrang community ba namta ka jingha jong sino ka thau namta ke jimuntoi namta ka sino ka thau. Kadiang juga nggak penpau keburom aja burom di senong kepala koi berkat belum kumi kadi program kani kejiglek jupi nget ini cepat. Kesenong kan dia belum kumi program, mereka lembah juga dengan program. Kadi kawan rak dan I see yang ikut juga senong lihat keberit ikut sambil kamtam. Dikila abang tristam, ban coach katong kum balong ada keswi. Haka kedan tangsi lak nong tangsi ksai ula di berpoin na kedan berengkong. Te kum kilom senong pidi bersusarong. Lese kikmi palile gelada pada ini serong. Dewan bangir kum senong ketau. Ini bedon kamat sim. Dong kejing song ya sarong kejing kemenlang. Nakaliang jungaroh hadin mengatip ngadap sisa dari kemenong ipi. Nama arba nga angnut baki kun semla nak senong kemai. Ini melongkum usamla iwan chan nurul. Tengah kene por ai pleru e kata ban kupurom ni idon hok I deserve banio e kupurom. Sisa kejing sarong om tang e senong kemai. Hende kejing sarong gelong nam ta distrik Liboy. Ban nak ta jelah ibal koi. Tena kalian kejongang ai ngai kerpang yang dismai bancan. Thank you very much. You have bring pride for the Pilawan right kejing susarong tu bakrau tam nam tak senong tahu. Let's say ngap ngila benong ngene keren aku missing system. Kande kejing poi junge samla sine kerdan. Kade kisah kata kelenti ba pli warna tai kun samla. Makin yo ya kata kinyo man sin nang nes mat. Bahkan no kam ke bangi tre let's say la kade kejing pule la kade har kam de pamdang la kalong no kam ke bangi tre la dang Indonesia kata kejing tre sistem impoi song. To kumbala keren ni barisan menta let's say kene kejing sedang. This is a beginning. Kade tang kejing sedang ba ustamla poi kene kedan. Kumbala keren ne la sneng la pen I gelomba bu syai ni sarong sidin. Bu be katong nama ke bong manta klio kat kene burung ndai hadin abut ni ibau te semla da kawe ke jingim ulong long le ai te kai ke bang mut benong ni long ba uni semla ulong ke nuksan mereka pun semla jo nong tmai kumba manta la yo ha kerdan ke ba tele se haka kelas 12 un wan no haka kerdan ke benengkong le se ada ule haki lan ki kerdan ke bang sinang ruan ke benengkong kane ken kau nak instrong. Ban poem sita katong kemut nga ayat sim gulumba. Kamdan kono ke be. Kamdan kono ke be ba ken poem sita katong. Ndai tang kajing tristom. Kajing tristom ban bu yo ble kemat. Nama paro hi nganut belum ba. Kini ki ek bro kembali kran ke di jalan nanti jong ble. Kumbang sayong ke ketin God is director. We are the actor.